Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, doomba Mwenyezi Mungu kemshilo wanono bom hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema na hatima njema. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalia ukaya mjuha wanono, mshilo wanono, ranyi rezefami nana haina bahanu wadoma na mkomori ujihunro. Mwenyezi Mungu ajalia uka nguyenshi unono nasiha. Wa alaikum salam na ila Hassan. Watukufu, ces sujets zalo, sujets zilo très important comme d'habitude. Sujet zilo muhimu comme d'habitude. Merci beaucoup Mama Nadia, ma soeur. Watukufu wa Jamalif, haini wakati mwanadamu ya juhamnono ya shelewa mnono, mruhimidia hashukuria, ahamba alhamdulillah. Gasina sujet mbili zilo très important comme d'habitude. Ikeze sujet mbili hizo, ça va faire mal aux gens, ou en cas au l'homme sensible. Au cas des sujets ko zamba zoka sujets sensibles. Salam alaikum zangu mzee Shaban. Watukufu, ze sujets lonizo gasina sujet e ya mwando ya shababi mbaba mwenyuza ya wana ya lola mbushi ya tsupalo lola mkomor. Wa alaikum salam Benali Salmata ya zawana hedene mbushi gwana wahu watangwa fanya uhazi wadunga na wende vakansi hobushini banda wadunga na wende vakansi hobushini washindi wafanya dans le 3 mois à 4 mois bushini ya vakansi. Wa alaikum salam Muhammad Mana ye mwanamshi harejei ngasina mwezi bandarlona mwezi emrumahe kajaja. Wa alaikum salam Mai la Marou emrumahe kajaja. Wa alaikum salam Alicia. Wa alaikum salam Mama Kael emrume kajaja ye fami watsaha wajue nabo wo yeshipari e mwanamshi katina argument a désolé 2 mois rangu ya haja ya ushinda ya eleze emrume ngedahu shaye argument ya mwiso hambia ka wamana rangu bushini. Wamana rangu bushini emrume boka bwana mawasiliano yeka reponde apeli eza mundahindri ya tsurejei e mwanamshi harejei le kalima ajibu ye fami e kalima ajibu ye fami uori mana rangu bushini wao wandu wafanya maisha hao. Wa alaikum salam Ahmad Said e maisha hao hunu Faransa wazayo wanahao gabwaluma arme ya dugana nene mlumishaho nda bushini abonga jokandu wadunga na ndo wafanye vakansa wabite vakansa wabala mapesa emlume hata basakatsone ngarjo huja relance message le détail et sujet ye sujet ya bili shababi ya rengwa ujahunu ni mwana mshwa mbaba hae ni mwana mshwa mbaba hae ili ajialole ye mwana wa he mwana mshwa mbaba ye mwana wa he mwana mbaha mwana mshe ya za mwana mshe ikawe demna mwana eoide mwana he mwana mshe mhu ikawe yetsi mwema helikawe yetsi mweme mwana mshe woi yetsi mwema haukai karongo wa haina wakati shahar malera yo urongoa kalima dzima wabiri wakati adavuza kalima la saya. Wa alaikum salam Manaim sha yemzade ye mwema yena sura njema yena formu njema yena tai badala haparosa komori ye famia he mwana meyani mjomba hahe ha propose e mwana hahe ya jamu bizini mwana mshwahe wajazihara wazikubali
ola mwanamme hoja hunu hajahamba katutahe mwanamshe wala kana umlola be mwanamshe katsimwe me akili wana umahahe wamba ngwajwa umuua eka ebwana we ikajatimizi miadi ngarjo ujarumwe suje watukufu rare jajarumwe suje ngarjo mwene sani hanzan rongozi wazaza hangu wa Marseille haswaso ndo wazazo heze nyikumbi wazazo heze nyikumbi ikasuma zani simtukuzani ni ujua ya ukaya ya pale moment que je vais vous manquer de respect. Aukasonsi pia wazaza hangu rani jajarmaza suje za hangu gamjo hujo somo wazazo heze nyikumbi Nyezi Mungu narniki khatima njema inshallah. Boum mwanama asler. Watukufu wazaza hangu gam exagereo. Inu keti parmi neze suje mbili njoka uzamba shanga mbiro mbambi. Wazaza hangu zinda zila wizo wasler. Wazaza hangu gam exagereo. Gam exagereo comment? Gam jelezo. Gam exagereo wakati kao zenyikumbi ngarjokaya yo farudhi zenyikumbi zienshi. Yo farudhi ze shuhuli zienshi. Wa alaikum salam sara. Shaharuma izo ikawo riwonao wazaza hatu. Ikawo wani hawani. Demjo utsonga mjifitini harumaze la sali za Marseille. Oui Maria Idris. Haukahinu. Gam exagereo. Vanu zinu nga mangali wao. Na mangali hadisi inu wazaza hangu wa Marseille ikao nga mfanyo mirondo mdobalia 500 euro en public. E wa Faransa gwarangali yao. E Faransa gwarangali yao. Gamjo utsonga ze allocation nana mohanyu mdonjilo motundo nyima femme seule. Haukango kwa mada zinu ikaubidi wazaza hangu mdonjilia haukanga joka wa mtsango mdonjile mapesa ganyi telle personne mbaliye mwede masise harumale kiesi la hoana la hezenyi kumbi ikaubidi wazaza hangu mlohunu Marseille mdo evite daye mfaransa kahindi hata haunonogo hamada zinu mwahimaheni mrazingara pake la sa euro mrondo wa 500 euro na 1000 euro wallahi bwazaza hangu wa baraka wa Marseille gamjo utsonga mjitla harma problemu gamjo ujitla ma problemu hunu Faransa mtsonge mdonjula malahoni hanyu haukanga jo ya ukaya gamfanyao d'une manière ya ujizingamanya hunu mahanga gamfanyao d'une manière ya ujitla ma problemu malahoni hanyu gamjo utsonga zenyikumbizo zizilwa haukaya mzungu ndo hau mwana mfaransa ndo hau dhwa mwana mfaransa ndo ya jowo na kaya umariaji waone mapaki ya mapesa ya sa euro mayabenu wa mayabalia ya tujuenda hata ya kaajala tusoti pia yode bana jo kamfanya namna haini ujukwanza yende banda wa mtsango gamwedao majibizu wanahanyu mwadotsanganya pia bwazaza hangu wanasho hangu mafanya mwadotsanganya ukaya wei hato madungana mweda matlamale kiesi hani mrazingara sa euro au 50 euro marenge ya baki matlamale kiesi gamjizingamanya ubwana shohangu gamjizingamanya ubwazaza hangu hauka la prepara nywa zaza hatu gamtla wanahanyu harumatambu wazazatu mlo Marseille gamtliao wanahanyu harumatambu gamrons jonele
watukufu wa jamalifu rare janjarma ze suje duambi wa zadza hangu mlohu numarsi wanda hukana baraka na mkeradhi baga mjitumiao bayabu wa zadza hangu gamjitwa harma problemu harmotsi ya Faransa haukazila ngabo mapiti ikao waja harma ze shughuli ngabo wanadamu ikao wajowona ze video zinu en public wakati kao gamfanya mbaru kwamba israfi ke jamba emapesa gamtabihao haukanga amini kahaini ya participe vala wakatula la nanzaya shaka batsi ya jorenga 500 € ya ibenua ya mbengondo ya fenanzaya sheza bakingri gamjouji zingama nya mtsonge wa malaoni hanyu mjemdo njilwa hasibabu deze shughuli baada gamrengao 500 € na 1000 € mfanya mirondo mdoi uonese mfaransa ya ukaya emapesanga sina naonga rjoka ya zemali pia zinjia la plupart ya unumanga 99% la CAF na mkeradhi wa zadza hangu haubidi mjihifadhi na mfanye namna ndo hukana baraka ekaitsonga gamfanyo mtsango komsa haunga mdunga wa mrondo wa ukumbi emapesa muya unjiliye hani mratole funvulahe mriato 50 € mwede matle harmale kiesi pour votre bien. Pour votre bien. Aukaya wajoenda hata wahunrane esheki ndayanyibu wazaze. Na mkera dhonda hukana baraka wazaza hangu mlohunu Marseille mdo jifikiri ya maudu yenogwenu gajondo hesirkalini ze video zinu gajowo ni swen Faransa yaone ya ukaya karjaparo ziwona wandu wa Komori aukanda sida ihunu manga sidi wanadamu mtoma pesa menji helilo na ikede sa ero ne 50 € charende à ce point ya udo nesa mrebe le 1000 € kodeni au ya bale 500 € kodeni hata ya waswili wadungane mrondo gamjionsu kaya ngejoka heri nasi kena ukaheri nasi bwana shohangu kena ukaheri nasi bwana hangu eka kweli ngamanza wanaha nyuma wazarangu hale na umwaza yao wishuma bweju wa alaikum salam gamanzo wanahanyu zenye kumbi zendeleye gamjozizi ya wanyi hawanyi yenamera wa Faransa ne maprefe waona izo kwa namba ni nafasi gamjo utsonga umalaoni hatu hudonjilwa wanruwa do tundwa mtsidi wazeke ya pa longtemps gwa para ushi discret wado joka yese vre wenge na mrumme wakati na mrumme wanasho hangu wazaza hangu mlogu nu Marseille yemirondo yonga si konta haukadele tumo la hatu le vazi lokal na uparu juamba lobi shaga mfanyao picha la utsonga rijitlarme hasa rasonti pia gamfanyao picha la utsonga rido vumulwa nai na mkera zubu wazaza hangu wada hukana baraka wazaza mlo Marseille bazinu zinu sikitisha insunongo ilo nyangu inunongo ilo nziro ze video zinu Faransa e gouvernement Faransa kwa na uka konta watukufu garjuhe darmaze suje za hatu dan tutsa wazaza hangu wa jisante ya ukaya saspure ya mba turamarongo zanai ya pas le moment. Chaque jour, à Marseille, s'il vous plaît, ça fait vraiment mal. Je kado mfanyao, gerambe kesto za husu shughuli, na ike mtsango, ike ukumbi, shaho jamdungane, wazaze wenji, hani mrazingare bieza 100 €, wallahi ngamjo utsongo malahoni hanyu mdonjilwa. Oui, monsieur l'emblément et madame l'emblément, longue vie à vous, Inch'Allah. Bon, mnyezi mngu ya jawri jailia, Inch'Allahu, yike nyoti pia ganyima vigilante mreseve au mke majadid wa ureseve ze poinkase ye kazija au kaya zomfanya o kamtufanya rogo za utsonga ramba masha Allahu shaka mfanya rogo za utsonga o wanahanyo wadi wadopozo masuala yimo o wanahanyo wadu hamba ukaya ewa zazahanyo gwa nshiyoje gamwe nshiyoje sasa kwa sa
c'est pas de manque de respect wala ntina uparo junda tani makeni respect wala yujuhamba ti makeni respect uo mwanadamu yalemewa shamide mwenyu mrongoleani mide mwenyu mmaniliani chana mkeradhi bwazazi baraka au kanga mjokala pliparia hanyu ikao domlo yabo nyi ujishinda gamjishinda o nyuni kwa na hanyu mbahinruwali yuhangalo wana hanyu kwende nai okwavaya nai chana mdo jokaya gamjiko harma ajali ye ajali yonge jo hunra e waloma innocent yani bwazazi onsi pia wanjulwa wado tundo malaoni hao habanda bwazazi hangu kamtina tamba pite ya ujifikira ukaya ngasalmansi ya kijeni yetinu duwali nikoma pesa hundi horifanyo hazi henu wakati mjodunga na mrondo mtowa 500 euro na 1000 euro zaveri komsaga mone sao gejo utsonga yedaula Faransa wado ritunda wado unjo malaoni hatu wafanya lafi waritunda c'est pas normal bwazaza hangu na mjifikirie haukanyide mjonghundwa neze poinkase maudu mojata mbahatishiwa jemdo hamba tifitiniwa na mkeradhi baze video zinu zoenda hata yedaula Faransa waono nemu yemera hauye profe haono zenye kubizo nga jo uzilo na singa jo ya uka winju wa hanyu kamna uparjwenda hata mkeradhi zenye kubizi zilo na mkeradhi bwazaza hangu zemali mzito wao mzibalu harumwe mirondo mdohenda na udojifahamisha na uduka na mbapiche ya ukaya zinu o wenye kwa na ujibiwa wala kwa una ukadakoro haukuwa na hanyu kwa jwenda hata wadu wapoze masuala wadu mdubiano malahoni wende hata wadu mparisani ya ukaya ze frigo za hawanji zoka sinata marugo ze gute kaziti warugo tsongo ulambetse wanrola na nkuhu basi sha olio ya ula normal waruko sula normal haukaya wanrote pia kwa tisawa change jo tsongo bwaza zangu rogo hamanizo mtsongo wenji wanje harma hasara na mkero dhondo hukana baraka ikambale mapesa ya hemirondo baada mjo kambale 500 euro 1000 euro na mtsotsanganya maze mwende matlie wanrati yaone hanimle bale 100 euro 50 euro ya ki harmo mrondo shaho yaone sehelinu yaunga johenda hata yakama problemu sonsi pia s'il vous plaît watukufu gamjombavi harma eze sujet kao zilo très important garjo hujarmo sujet ya juzi kao ratsuyamba geri jarmo sujet e avili sujet kao zombili sujet zilo très touchant sujet kao gamjo comme d'habitude ya ukaya pas le moment arjo kao li ya kakarambaze kweli karna wona nziro ho hambaze kweli haukaya ye sujet ya bili yorjo kahanda nisa juzra tutimizi aini errori ya shababi we yaifanya shake jabidi yamba nguulwawa hauyanze ya ulwawa embabiyo karnau karadhi karnau zibulia zalongwezo zifanyishi désolé watukufu gamina suje mbili yenzima mzee wa hatu ya lola mwanamshe mbushi banda ya lola mwanamshe mbushi wazaya wana owasaya goma arme hajahadungana dene mrumaha mzazi mbushi woi wasi Madagascar wafanya dans le 3 mois à 4 mois wiranya wa alaykum salam banda wafanya 3 mois à 4 mois ya vacances ola mzazi harejei hunu Faransa kajadungana dene mrumme deja ngasina 2 mois rango kati harejei ye fami wende wauzise wajue emjomba haonge dahu ye mrumme ngedahu ola mbushi gaja kaurongoa finalement hende hata harongoa hawambia ukaya uoli mana rangubushini yebo mamana rangubushini ye kaja ye parai kajusa ye kabatimba nouvelle ya hai gajo jarme hadisi lirongo mbavi hauka o winjwa wazohat wadojwa ya ukaya o wasimbi bo très important sujet ya bilinga johuja haudungia de sujet ya shababi ya rengwa ni mwanamshwa mbaba hahe ujahunu harengwa ni mwanamshwa mbaba hahe ujahunu ha condition ya je ya lole mwana wa he mwanamshwa mbaba hahe mwana ikawo ya zalwa hunu Faransa ikam mwanamshe woi ye mwema ikaramba ye mwema ya ujibaliano ye nasura njema ye mrahafu sha
gena problem ya mental. Baada gena problemu ya akili yahe ngio na problemu mbaba ukaya yeka shindi yatsaganye makalima. Yorongo wa kalima zima gewa birilera ya jolanse kalima zima. Shesha babi woyi ye mwanamme woyi yoka komor. Ye mwetu woyi aparosi havaka sidena mzaza hai. Iliende mfanyi malalao. Waridi wakau hawaja ye fami wahe mwanamme wa demande mwanamshamba mwanamshawe yakode mwanamshamba mwanamme wa demande ili ye woyi ye mwanamme ola yajia lole mwanamshawe mwanamshawe banda ya mahadis ola moto hakubali ilandola shakwa jambizi warangu komor banda kwa jambizi warangu komor wa imzazahe mwanamshe hafanya haini za ufanya hata hatoa mapesa ya tsukamashashi dans le 8 à 9 hamhulie shababi wola ye visa hula komori e shababi hanja hunu Faransa haukaze kondisio za hemoto kwa jajo juwa wafanye mariage haukawa imoto ikao yetsi mwema hombe abahanu yendi ya rongo wangu shindo hafanya dans 1 heure de temps hatuka juma hangalia wakati ya ujitesa pour rien ya woyide heli ya zala sha ezungo zahe kasina taabu wadungana dona ele presentable masha Allah waelewana ola shababi mzazahe mwanamshe hatuwa mapesa ya tsomashash harenge ola mwanamme nabo woyimwana wahe mwanamme hae mwanamme hae hajoju wajidobrie wabe mwana hauhunu sha mzazahe mwanamshe hatuweze maliza hae hahuluviza komori mwanamme hawaswidi mwanamme baada hawaswidi hunu Faransa yo ubaki ohanduza hahe mwanamshe ulahe mwanamshe ula mwanamshe mbaba hae baada deja ngabo fiansai yabidi yajia lole mwanamshe hoy ola shababi baada bakoda honi nguono ola fiansai helikado yaliyo boom bodli hajihundu hanjia rohombi na woyeye wakati mwanamsho yasuswa komori hammono hakaujoka ya wehende afanye malalao inde hele yazalwa njwamba ye autisti shaitsi autisti yija ula mwanamme handiso jivura banda deja wa prepara wa usiku waji wafanye mambizo ye mzaze haneleza tulam ye mane mwana hangu Boum Hamdani Jafar na kaurenge mwana mshomba mwana mahangu ili ya jehunu Faransa ya mlole mwana hangu mauli okamrumdu hazi ya hunre mwana ya jomsitiri haukaye mwana waye yemwema elle est très belle mashallah elle est charmante mashallah elle est ravissante mashallah homona mruka jajo hisi shaho hisi ekanga oda honi ngojorambua wana lakini alionao luka yo ujitesa wakati wo mlongoza yeka sojibu yo uhangalia hata nge wakati hajahajibu ola shababi hajahamba ukaya katutsa mwanamshi kajamba direct shaho baki hulada honi na bo wakaza usiku abidwa jambizo afanye mashughuli wote shababi ulinda yatowe hiru shaye famille wajimobilize waje wafanye tu pour toi tawamize ye dhahabu shababi wote da joka utoa shawede mzazae mwanamshe banda yode fami ola shababi hajua haba ngwendo ya ono handuza mbaba hepari hende kajarejei hapara hunu Marseille hambia mzaze wahe mwanamshe ukaya désolé tina uja ulole mwana hanyu ba njaka uja kaide heli yaliyo ya latif subhanallah kajaka ujua ukaya de heli yaliyo ya waka na ujua ya jea lole mwanamshe wei be mwanamshe yemmade wi yemmade yena retari shaye timade yeziungo ye presentable ye ujibaliano ye mwema leo huwasuli hunu Faransa gwa mukaya kutumta nizo hanuza mbaba hao walopari wa ukubali wa uhansi na wemala wajili ya duhahi mwanamshe mbaba hao so hanuza ho mbaba hao nusu walopari
ne fami ya mzaza hao walo pari wahurenge wa uhansi utirejei Marseille si hupara tanke frère ni weleza ubinadamu ya ukaya huka Komor huka hanma galeri mbebe haho ya huzange hunu Faransa gawena nusu ya hefami gwa hunu Faransa kwa jashida wa hudeplase hoja hunu manga mnyezi mga hunike bahti ye mzaze wei ha hudeplase hama pesa tso mashash ili je ulole mwana hae ye mwana wae mwana mshomba baha huja hushanje fikira bahari ya mwana mshenge mwade isha ka hukubali ujehiri subhanallah bana simweleza baturam yenda waone mwana mshe wewe hata kujajo mkubali saba pourquoi depuis au Comores wambilwa wamona ye moto ya kaja vacances ya jaharma malala ya bala wenda mvuni haukaye mzade homona mruka jajo isikawe mrulo na problemu mrugo na boka sur zin problemu za majin zin problemu za rawhan haukaya homona ja kujatu paro jo isika mrulo na problemu huditse na hundu bahati ya mzade atujo hudunga miedeza shamzade ujo uhansi uhanzo ujo hunikawana ya hufanya maisha mzazahi ya hurenga ujahun wanao mahe wa mabia ukaya yeka kujaja walule mwana mshohatu gojore jei Komori haunga tujajeri huwe waoma kuzan yabo wama kuzan wamabiye shababi yeka kujaja wamiziwane mwana mahatu bakipara siga jujwa ujapari wama vayu subhanallah ya rabbi nizo shababi hamanda ukujare konese wajoka ya hutola Komori harumatambu huka Komori uka ugalere mbaba haonge Faransa gawe na fami Faransa kwa jakana hajanawe kwa jaufanya msafara wa ujahunu shafinalma hujahu lola hufanyi wandole ya hone mwana msho mbaba ha hujago mtwa uendeza wabaki pari uduamba kutumsa habaka timwema eske wo binadamu finalement wanu wabagwa jo huwa haongo jo sa Komori izo ndizo wanzao homlola c'est très facile mlole mzaye kasi jakil wende zao ça arrive yana tef wende damu ko vraiment ga wende damu wa peo alafu mbaba hae gawa hunu Faransa gawe Marseille wewe mbaba he mwana mmewe kutuenda paronda nge mwana maho e mwana ho zamvu shango honsi e makuze wahe wajua muwe goronte makuze wahe wajua muwe Malikum Sam Abdul Aziz hauke makuze waunga umakapablu wa muwe wawana wazala hono wawana ikao uma bandiga mjua ukawana ikao wajenda hao watu kalkile wandu subhanallah Mwenyezi Mungu naniki khatima njema shababi ngotolo harmwen kutulo Komori shababi ngotolo ujoka we mwana mshondo wa mlole weye anigena retari hukubali huja hari humono heliani yo kutujibiwa kuna suda uresiste yeka kana hila yeka wana yeka uwa yeka na ubabu fubeka shidi urongowa yeshi joka utonga kakumanza hindu ye mwema humona ye presentable ye ujisa ye na forme ye na taille ye jo utonga hata waweka kumlola hindu gowanzo mlumisha do utabisha gowanzo mlumisha do ukazobabofu ye pourquoi waka accepte uji yabonye fami ya heshababi woi yaboga mjo mtambaze fami gejo utsonge mwana hanyu ya rwalo daraki o wana wazalo banuka wabangwa fanya o kwa dori gode ngamzijo nyoti pia o wana wazalo Faransa ngerabe wanuika odu wako ujiruma o kwa duka na pitié gwajo ujapari wa muswajo mfanya règlement du compte nje mdohamba nga mjohamba wa otso fungwa wafungulwa alafuga mwabi bushababi hamandawe
Hunambia boture ka wende wewe kujajo resiste umanzi. Sede tuone mzade. Elle est belle, mashallah. Sede tuone mwanamshi. Elle est charmante. C'est vrai, si mlongoza hata gajashina na bata kalima rango katine dawo. Hatsuno nangala yetzea. Mais elle est très gentille. Et quand vous regardez, elle a un regard magique. Elle a un regard vraiment souriant. Et quand vous regardez, ça donne vraiment des frissons. Ça donne vraiment envie de rester avec. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas les choses. Ika huono. Hujuha utlawa. Haukaye mtu waye ye mwanamshi waye. Masha Allah. Wa alaykum assalam Haji Rashid mon frère. Masha Allah. Haina banu jumbalia kabasa joparu jojo ukaya emzadeola gena wanareta. Yemzade hamanu wongo jojere waweche. Gujoka waho waweche. Kana huu babu hadena mnu. Kana ubako telefoni ya para wanu. Shangu jo ukenensiza ya buwa weche. Ujere waweche. Yeti kairi boshonga ipasi. Nyezi munarpone shari. Gabwana damu vrema wapeu. Oui, Ali Taufik, président du Festival des Comores. Gal shukura uzejuhudi zaho, président. Zejuhudi zaho, ne masuliano ya hao, ukora mbiao haina masifu. Ali Taufik, longue vie à toi. Nyezi muna ujazera ukangora mbio zinji, ngoro neso zinji, e masihu, harumazela ivuza. Ganombo mnyezi mgwandwado hudunga wado juwa zinji, ezijilo Marseille. Nyezi muna neke khatima njema, alafu ya hundredi yede ya kaunike courage ya beida mangalie aibotura ebo na heda neda na one mzade na unatsuna hata logo zatsonga c'est vrai ye karongo wa kutojo hangalia dote yesi violent chaque jour hangalia dote ha na on a regard vraiment magique, ça frissonnait le cœur, le corps, et quand on regarde vraiment Odo na mrikao ya una mwanamshe nziani. Eke mwanamshe hahima hangalia. Wajua, ula mangu nanzo. Denil koji adasu wanaume. Ula mwanamshe hangalia. Ula mangu nanzo. Na wala ula hatu hangalia komsa. Katina hata fikira ya hao. Katina hata mafikira ya hao. Shahatu hangalia hao ni kamnaregar. Yodi hali hatu su wanaume. Ekanga sumanzani mwanamshe hulaulia. Wala ule mananlaulia surungu nanzo. Guhanzo na hilo. Huono mwanamsha hubesha mna invitation hamada amibolo dans le réseau. Undo wanawashu wanibesha invitation wanzua kema abone. Armaye Facebook yangu. Vanguti jade we mana nibesha invitation sur hafu hami. Vala yu gwanzo ya dodunga izo ambao. Pa question de sentiment. Iyo kaikaya. Chasi jwa ujihadaya. Hele mzade uhaini mrujodo daho niho. Edi hakatile ni mwanamsha huo. Hatujua bebe soyi haji wanami. Na balangu hanga niyo katina tamba fikira ya hao. Ila deheli mnyezi Mungu ya mumba. Hadithi ni kangu hangalio wa ujibiwa. Mimi wakati ya nangali ya tifikiri wale hafuhami. Na wale timbulo na tasha. Wale kati wala nguna ngalio sha esprit ke iti wala ukayeti mwema nro. Lukaya wa wade alonu waka tuju wa urongo wa bobila 1 heure à 2 heures ngala se kalimazima. Shemna regarwahi ni mnasuri wahi kangu hangalio. Ani ça donne envie bomlangu mfanye mnakala au mbleme mnabizu. Merci beaucoup Haji Rashid. Yabo bomjomba wewe rantie sinema uhozwane roho yao utujuja hulo wane makuza uje ulole motro woi nesha kautsongwa ulongwa koma uje hunu ne mwanamshwa mbaba hao jo ulole mwana hahe e mwanamshwa mbaba hao ngena bezo mwana hahe ya zaye ya lolo ya zaye tishughuli iyo hamba kade shughuli vanongu chamba utowe hinru wowo hulongwa ujahunu manga jombizwa na mwanamshe mwanamshe yatsohunga wana banda yetsimwe yetsi tranquille yetsimwe esprit ishodi shatsongo rongo ujahunu faransa
finalement hujaheze mali za mzazi mwanamshe hujua hukaho depart ye famia ho ilo yoketu hupua wasaza kanye dangare mwanamshe woi jo ulole mwana wangu bede manaronga ujahu shandizo wa hali ya dara wa hunika fuko ngolalo ngouno uduhamba ukakutusa Marseille de mwanamshe gemade hin gemade hanyo bakana udofanya ubabufu gemade hanyo bakana udo hukriye Rujoji kwa parsi wazade hawandu washe wajokawa wadeze hanyo Watu kaza ubabufu watu crier watu chercher des problèmes izo dizo la joji view wo hundu daika bo Mwenyezi Mungu ajoji ale hanyo ahebuhe yado hukriye yado kaza ubabufu hata uduna mbwasha hiso hundu mlolo tranquille mema wa formu njema wa sura ya njema uduhamba gemade katujwa urongoa ye kutuhamba masha Allah baada kana hukaza ubabufu shangwanzo mlikangu jo kasa le cul finalement basango jo ka usiswaza au useza ukomo hauje ulowa izo dizo wanzao. C'est ça ce que tu veux? Benga mwamba bo shababi wo iransa cinéma ba mitsede tsone mwanamshi Simono, elle est vraiment boum, charmante, souriante. Charmante, souriante, ravissante, même encore, elle est miel. Yenjizi. Non. Alafunga muhambio. Et vidéo yangu nous gamu conseiller. Tant que grand frère. Essayez ou le Marseille, ou titsonge ou jahulawa, ou nde walole mzade wei. Ben juste kahundumana. Wa alaikum salam salahuddin mon frère. Ye kahazaya ye famille hahe. Ben ike waba gomroti. Wanduza hao kwa jajo déranger ha. Hauka izo wanza mwana hao ya zaye. Imwana hao ya zaye. Hauka yekaza ya mwana maudu. Toma ya mruma na maudu. Mwana uo ngujojwa kawe se ma mère. Même si mama hekati mwema. Shangu johunga mru ya msitiri duniani. Yoketisa wane mbaba. Yako ukalio. Edarenge mwana hae autisti ya mita juha ya klawa. Hawa basal zama ya loko mori. Na wamrulo na séjour ya 10 ans. Déjà gardé la famille 2 ans ou 2 ans. Katukiri ya jahunu. Badarenge mwana hae autisti. Ha mita. Izori sababanu. Yaboga mwamobo shababi wewe. Rantiye cinéma. Bambaba ha honge hunu Faransa. Kajatsanga hata 1000 euros. Ni de bio ka ujamanga shemwa na mshamba baha ho ikao de anzo jolole mwana hai yedi ya hule visa yedi ya prepare billet hata wajahu nu Faransa hata wajahu nu Faransa abasari zamba ongo jodo hamba ukaya no katsurongoa yitsi mwema bali huzijua izo humono habala ujakomori pour ça. Alaikum salam zali ataslema na mama chérie. Haja unufa haja komori. Haja kufanya mala lao. Iliro neka gutsojorongoa. Woti mwana ulomru mduhazi. Gena 20 ans. Undu da watu hafutilo. Li jokondani. Li tujoka hutabisha. Li huderange. Li upasoshe hitwa. Shangu joka yabu yado hugate. Henu zoju hamba, haina izo jukanza mfanya gojo mfanyia, haina posiso juko yanza gojo iparisa, haina mkome yo jukanza gojo mkome wakaka namba lesmo, kana huna lekani mambi nemetushupa. Gawo ya bongo fanungo za kibatani, udu hamba kutsuhenda, kutsumlola kutsumsaha. Gohonsuwa na umahi wajua hutsahi wa huwe. Haukango jukuwa na zalahu nungera mbi wanaikau waloma determine, waokwado ezite huwa. Wawambia ukaya ngwajuja wa huo na umakuze waha. Haizo wanzo urende. E mwana mshukamba kutumsaha. Elle a rien à foutre. Yemzade wakati ho. Reka gojo ka umlola. Reka kuna ka umlola. Iyo kazi so itwani hae. Kazi tihamu. Kana ka utabiha. Kana ka handa umtrahi. Bani mwana mshe wakati hata iwa ulio. Upado ukaya. Ge d'accord wakati d'accord. Wehenu ujohenda gujo mkubali. Yemzade wehenu joenda gujo mkubali. Shamzazi hakaanza sitara. Hamhulibi mapesa ulole mwana. Haukawa hulibi. Mlo hutuna visa.
ya hulia visa ya ufanya nebi uja unufaransa ya boha hulibi ulole mwanahe vane mwanamshe waibaike wende hutawa wende za hukajajuka na tahamu hauka waikatiho waingi linupupe na daika ya hansiwa waunrihe mrume yende ya stere daika ikauka na huna mbashe hitwa daika ikauka na hukase la tete izo pia hari no mwanamshe utsorongoa yetsika ilibu ya tsorongoa ashe tsika ilibu mnyezi mguna mbonono shan njombo kaibu ya tsorongoa kusuji wabaka huna mbashe hitwa kuplunga zilo hunuke bazi hao nambula nazitu ya mdumala we hazini ya mdumshatuka bada babu hata uhomo huja bada uhomo huja tsawe nintu joko fanya ngonzi yani isha uhansini ubabufu mamtsongo na mimi actuellement rahanjalola shaga mtsongo na petit awahangu ubabufu wa herangu ngera be wasawalol lo ubabufu wa mguzi galo shitwa jalo damdarani uleme wauzie alafu mdu hamanda we kutuona kutura mbuwa ya ukangwe na donai nenda wa mlole ikangu joka umransi angali mana mshambaba hamba na tso huja ya mlole umuhimu kama nzoma na hangu ya hunde mnamana c'est très facile alafu kama biyo mbaba wanga hunu faransa wazai mana mmewe yewe ku exige mana honda wa mtu wa Paris kuwa mruya janyumeni wa msisa Marseille wa jamu bizana izanvu yenye ni fami mlo yuho Paris fami mana mme gamono kayo normali nanyi gamjokwa e wana hemzaze wanaume wangu wa determine gamjoka ye kahamba gwa jomu izo gamzijua izo nyinyi gamjua kahamba gwa jomu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema insha Allah. Wanada mwana wadojoka yatoa mrukomo ya mbihamanga wohanza. Baibo shababi wewe ranso ulaba no upeu no ujinga. Usezaho Marseille jo ulele mwana mshambaba hao. Ika wakati sana wajina waheze mariage arrangé. Wajoka udungwa. Waika na uparo jonga lekali mambe yenda zaho. Sheze rungu zaho pia ngojoka uzungu somu mwana mshawai. Finalement, Gone Okabada Huaswili, Ngemwade depuis sa naissance. Est-ce que c'est comme ça? Nyezi munaniki khatima njema neze famille fantôme lonizo. Eba nunyi famille za hatuni kamwele obinadamu. E aboga ukamumwambia roho ndani ya la lobo nzara mani baridi. Bala la kangu sasa Marseille, shamu mrege mumhalia dara. Ana mumnike mwanamshe pari. Na mumnike mwanamshe pari. Maudi ya japaswa ya fuma, jemdo amba uke mwananyu haulawa. Na wanuka na uezite. Ya Latif. Nyezi munaniki khatima njema. Wanuka batsuwa na damu ikaw walo na roho. Mndugu tsongoro ndo njema a la seconde. Mndugu tsongoro ndo njema a la seconde. Mbak jawa hatu mafu ya demoni ya vampire. Wanzi wa dhulumwano. Shababi hamanda we warengwa ujahunu ujueze condition wa eleziwa. Kawe manamshe ikaw ye karongoa. Elle prend du temps à parler. Hu accepte hu kubali. Sawe huja. Finalement gojo udu hamba kututsa hemzade. Demzade karongoa. Izo huzijua kei karongoa. Na iye tsibubu. Wakati ya lanso kalima. Subhanallah. Alafu maudu nyi mji haunyi fami. Gamjua habe mzaze wapeu. Gamjua habe mzaze wapeu. Henizu ya juja jia fanyi. Ya waba sabo mzaze mwana mshe. Ketina mana pasko yo hija kujoja dhulume mwana huo. Ya waba sa ketina mana mumfari ya reje jamlole. Haka wange kapablu wa mrenda na hii. Ge capable ya mettre en souffrance Israël wetsi mzade urongo ya bugu jodomba ziza yo mrenda izo ikaude one masulaha ya baba sarali hasa one saza grifu na mdemande mapesa hanyu sha wanaho watimuwe ba wotsu binadamu munda namna wanaho watifanya reglement de compte hako wanaho waongo ma déterminer
ya bonyi famia he mwanamme woyi mbaba he na mtema pesa ya 8000 euro ya he visa ne mapesa he biye ya katunza unufaransa unike mwanamshoa na mtema pesa shamsi jemsa zavu mwambe mwanamme ya mlole non natimlole ya basa parce que yabo kujuja profite il a fait blesser mwanamsha dom simba mbi hondani yabo haukazi wa jumla de mwanamshika na urongoa na mtahe mrumraji na kwa wanaume ngwao kama bari tsahenga zo wata wake mwaname mraji na jalole mwana hanyo ya hundre mwana ya jo mwanza ya mwanzize sheba na uo deja hasa ha changer veste yeka haja yabo nguju ya mrende nai ya mtimbie mbi dande mzade katurongoa ya wabasanyi fama hemba ya shababi woi na mtoeze madi ya he visa ikaudo ya hula ya 8000 euro nane na wili kao ya kaufanywe be ya jonu Faransa mnike mzazae mwanamshe haukaya hafanya tout ce qu'il faut ya ujama na unanya nyinyi di mwatsahe dola she mzaze tidi ya tsahe dola shambaba he mwanamme ne fami ya he mwanamme nyidi mwatsahe dola yokaya vomye mrege mwanamsho hangu ya jehuni ya lole mwana bala anlaka ye mwana kujohunra mna mwana finalement mzaze hazifanya harenge mwanamme ujahunu soi hatrawa harika na usuporte mwanamshe wo bali mwanamshe karongoa subhanallah subhanallah ya latif subhanallah ya baba samituram tinaka paru jwambele jinrini linu lirejei ya tujoja hamtimiz hau hamrendenai hau hamtsimbiambi wanaume ngwa wenji gamjo parsa mrumme ujo umanza ujo umanziza timpaka $10 za kifami dola phantom wai hakanza jao no mwenje hau no mwenje hababaiha tsoi habari katutsa hawoi bari katsurongoa enda bango jo parsa mrumshe urongo mnambo hitwa yaji hu exploser esprit heni dakika hata utude hunda rukuwa siuha ya damba juha be hadisi la njaelewa mdoba bwa mwere ma discussion si c'est ça ce que tu veux subhanallah merci beaucoup grand frère merci beaucoup grand frère bengozi watukufu gardeo harme deuxième sujet ikao gasina mzee wa hatu ya mzee wa hatu halola mwanamshe mbushi wazaya wana hata mwana hao mhu wage mnduhazi au kaya wonge armé a tapé dans le 34 ans. Ben a tapé dans le 34 ans wafanya maisha hao hunu Faransa hata ula mzaze mbushi kwa bazanatani hadungana dena ula mjumba hatu mbumahai uende vakansi bushini yembaba wei harongwa na nashahe pia kwa hunu manga oketino saidi harongwa na nashahe pia alhamdulillah kwa hunu manga katisa wane wajomba wajamanga wadiwazo wananasho hao wajomba wao wadungwani wangu waume waloma gaba gebe ya hunu Marseille wato ushida wato na direction shawende hata walohama maklochard jamba batsuo ikawa ulona wanahe mzimange infirmier waopia ngwa muhazini yembaba hadungwa hadola la Saint-Charles yembaba hadola la Saint-Charles yo jora sumwe joba karme mabangwe wangwa dofikiri kabale mbaba olange na mbaba hanu na wale mrumsheha mtoa yembaba hadola la Saint-Charles haruma emaani ye magoba Saint-Charles nezentarajaza Saint-Charles yo la yabo na wembaba ulona wana ya zaya wana hunu Faransa wasa waloma médecin wasa wafanyo hazi walona wandu washe alifanya sujet de rongowa alhamdulillah mbaba hundihana na solution hakawe mbaba ikao yakaya duwazo handuhuze yakaya duwaze fami ya jikosantre ne mrumshe noana yode melanzoboka haina mwanamme ulohunu manga Faransa la renyoma yote anze mrumshahaho gate mrumshahaho fanye mrumshaho tout ce qu'il faut shauti diwaze ye arhami yamba mruka diwaza ye mbanche ye mbachenda hii mzaza haho nuwanasho haho ne famia haho uti diwaze da mrumshe yo ujua henda hata usiku hamba dégage
je t'aime pas. Mrumshe yojoenda ta usiku wa hadalwa hadungu fikira ingwa jina hahutowa bo mwanamme kajweni uke mrumduhaz eka mrumshe ha change la plupart ya wababa wenji wanondwa au cinema wadungwao na wadu wazaze arhami masha Allah wenji watudu wazaze famiza hao warengu wananasho hao warelo mabozeno andruashe wananasho hao warengi wa bahara wananasho warengi wa bahara yembada woi kaja embango yafanya rume famia hahe do ukaya harengwa na shahe pia ngo uhunu shaka jawa sha hawarenge ujahon yabo hafanya hadungana dene mrumshahe wasi bushini hasi bushini banda wasi bushini dene mrumshahe ne mrumshahe mbushi comme d'habitude wodosia wafanya 4 mois bushini 3 mois à 4 mois ya vacances car itujua eza hundembaba actuellement mzaze hareje hunu Faransa ngasina 2 mois owanana shwahe wajua ukaya mjomba hao hadungana ne mrumsha hahe mzaza ho wana hahe huenda vacances bushini yembaba hareje aba yemzaze hareje aba sarizambao wa alaikum samdini saidi hareje aba sarizambao ngasina 2 mois ngwa katareje kajadungana na mbaba ho huja yemrumshe hauzisiwa ye tonto zi ousukia kaurongo hamba uo rima na rangubu chini hamba ngondo zahe na mangale upeu ye mzaze we hamba ukaya rimana ye humana dona eje wede mbaba huwana hao mdungana rangu hunu Faransa mwende bushini vakansi ikabidi mreje hunu manga haini heli situation joka ukaya na umani joka ukaya ibidi mdungane mreje hunu Faransa ye mwanamshi hareje ngasina 2 mois kajaja ne mrumme katupana nyana na telefoni katupana kabatsa tamba consigne hahe salut MA kabatsa tamba consigne tsoka yonti ya hembaba woyi ye mrumshele kalimamba wori manara ngubushini n'importe quoi kufanya maha mongomira na mfukare huenda yando lada wone mrumaha mdunga na mabaga msau vacances na singa joya ukaya ya bomba la mapesa yabo kabati matsubalia wele hula urejeye mrumaha hoka tsupana ni haruma ba telefoni kabati ataba wasulano ya hai le kalima ulamba au humanada wena rangubushini ulode le kalime mzaze uyamba we mzaze koli wa shikomori hoka weiza natani ekaramba za natani sa spore kabo yabo metisi yabo mrulona fami hao arham ya shikomori dizomba bahata basaka batima suliano yehumana done mrumaha katina telefoni yehumana done mrumaha katura je hunu Faransa yehumana done mrumaha kabatsa tamba masuliano zinka japaroka ya yabawe mzaze huwa mbaba huwana ha yabawe mzaze huwa mbaba huwana ha humlatsabushini haumziabushini haumpulia mabandi yabonye fami mtibe mzaze wa inafasi nyuwana na shahimba dawe mtibe mzazo inafasi ngewa udungwa mjato serikalini omsafarane na usiku wa kawela gamju wao yemba bangedahu oui Solange yodi yabidi yemba bangedahu katina argument rimana manager mdugana hola bushini na mreje hunu Faransa ni mjafanya maisha shambaba mrunduhazi hajuhumania pourquoi kobaike humremeya hatujukana mba resistance hatujua mba wedi mzaza wanangu afanya error timsami wala mbaba gaja jupam juhulansi ya begondo za hizorabo shawede ihobe sengabo zemali neze nyumba ngwanzo ujimilikisha ngwanzo urenge hutowe mrumaha humbaba huwana hao hupuwa wanruwa muwa iyo suiri zodi zo wafanya botula utirange ushahidi ngamambo c'est ma bouche qui parle iyo suiri humuwa t'es une femme fantôme t'as pas de cœur iyo di mana juma bani kahewe na ikeye mjeni umlola obo mkomo neke hulola mbushi ay neke hulola maore neke hulola mzuani neke hulola mgazija neke hulola mumali wede mjeni neke wa mitsa mihuli hulola ni mru muhambu hulola ni mru mbajini neke mashili hulola ni mru mbambao neke wado ujeni lonuo shamrungu lao hata endi afonde fami jamzo hatutsuo hulu Marseille
Uwa usiku na jangu nufaransa kanga mumono. Hatsobera heli nu jangu. Ye kangwendo kajaparu dusema sobala mbuda jangu. Ritundu ye mzaola hatoka juma uyenshi na wazungu na makrowen. Ye mrumshahi ya kanai wa mwiso. Marocaine. Wade mrumshahi wa mwiso. Ye mbaba anda deja salemewa. Marocaine ambe ndeza. Skanza zemaliza. Ye mbaba tsodoka mnyezi mtsujua parce que ça fait longtemps. Gandola fanye 2 ans mtsudo mona. Mnyezi muna jane kange na muo. Shahende hata waye. Gajaka hunda mbabahani yolala. Hadi wazo anduhuze. Hadi waze arhami. Hende hado la wazungu na makro waliho hata. Harudia na Marocaine. Finalement wa usikoti muzisa. Eba no kaunu mrani. No muka fugabo metro national. Eba na mrumshano. Tika na mrumshe Marocaine. Bayi handungu. Eba sa. Yengo ishida wanado. Mueshi wa miche. Na weka haka halula mgazija. Haini ereri ya hatu. Reka mgazija. Halula maore. Haumumali. Haumzuani. La onla kawazojoka bankwa mbapiti. Babititi. Babititi. Shabasa. Ele koma. Mtsujua hafo. Mtsujua genamu. Yembaba wei wanahe pia hawazaya bushini. Yabo wanaha hekwa nambia mzaza he mama uwe papa. Shatso yimbaba katsuoneha. Yemrumshengwa mbo wamana. Comment mamana comme ça? Comment t'as séparé avec le père de tes enfants comme ça? Comment tu vas laisser ton propre mari? Mazaya wana ya wasomesa. Wambemma nabushini. Wati mbaba juparu jumana nao. Yembaba woku kaja juparu jumana nao. Waba ike hurenge wangodongo jawaibu wa hobandaniyo na wairema. Ukaja jumana. Haukawa hajo mana nenda wasojwa ba alhamdulillah. Vanda bonso ushinda. Vanda bona puhaze mvu. Kaja jumana. Yemzi watu hene dahu. Garu huzisabo mzaze wewe. Gajo hafishe. Nyifamia mbaba wewe. Nyinyi mbaba mjombanyu da mleganu jangunu manga. Na mjwenyo tipia mwede mwafanye plainte. Mtipe mzazo inafas. Garanzoni juwe. Yemzi mjomba hatu humanade wena ebo mwenda vakansi mwishini. Pourquoi y'a son téléphone? Yema wasudi ano hindi. Pourquoi on ne le trouve pas au téléphone? Ils ont ngozo tipe makabidi mzifanye. Ils ont ngozo tipe masubidi mbe nafas. Mimi ngamamwe mzazo wei hamuwa. Ye mzazo wei hawe mrumaha. Hampula mabandi bangwa una majumba wa habushini. Hampula mabandi bawa bala mapesa. Botura bongo confirme. Oui ngamzambo. Yode mba fikira hangu. Yode fikira hangu ni penseo. Ya ukaya mruhamando yi. Kaja jonde dala tsemru maha mbaba wana hebushini. Hata mba masuliano kaiti. Ya reje ya jewa eche. Na bona nguwarenga bie wadungana. Ya bo hata eleturu waka warengo waidi wadungane wachi. Yabumiga mamwe famia mbaba ukaya uwa wa mjomba. Uwa wa mjomba hanyo. Yemwana mshuha wa mjomba hanyo. Keja kaubidi ya jahunu wa eche. Ikaubidi kangu juwa dungane. Na mjomba tso ngi en galère. Ngi en souffrance. Ihobushini. Ngu souffre. Hauke karaba ngu souffre hengi. Katsu jua eske nge namuo. Yafu. Hauke kati abati masuliano. T'as trouvé le courage d'une dame vieux comme toi de retourner en France sans ton mari. Est-ce que tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Wa alaikum salam Serena Ben. Ya Latif. Nyezi munanike khatima njema nywa jumba hangu. Na mkani mbayi kwamba conscience. Zakili zanyu nazidokaya. Mdojo ya ukaya vanu. Holola mjeni yotimbi, holola mzungu yotimbi, holola Sénégal yotimbi, holola toute la communauté yotimbi. Sha gabola ukuhamba yojwa husitili maudu. Luakatu lomdu mduhazi, ye mwanaha wajwa huveshe ya kaburini. Luakatu lomdu mduhazi, ye mwanaha wajwa bagamnaone le kaburi la papa, amnaone le kaburi la mama, la plupart ya hanyu unji wa hanyu. Gamdunga kabila tsuza kubutula bugorumi ou raciste. Wati ou raciste? À ce point, les banura arrivé. Mono kainu twabia ikao ye mzazoi haifanya owana kwa tsima interese owana kwa tuzisa papange daho. Est-ce que kala mkomo gaja jozisa jozisa et kala mkomo gaja manifeste Dieu manifeste? Pourquoi on restait comme ça le bras croisé ou de faire des choses vraiment ya unika mru confiance
mlika wonge pre atu ya hutimizi ya hurendenai hasibabu mali. Ye mzazi hamando imbaba huwana hahe waenshi 37 à 38 ans de mariage. Ya dungana da yena ye wamba ngwaenda ubushino dafanye vakansi ya 4 mois. Mjomba ya tojule hani hae harende yengedahu eza munrahiri yabo najil sijinambwezi toi s'il vous plaît. Rali mrumshe katina argument wohani ranti wori manara ngubushini kajajo huranti mbaba kajajo huranti wanana shoy wamba c'est impossible haukawo mredana ilangu hale hunu faransa bomzaze wewe. T'as fait beaucoup du mal à ton mari, le papa de tes enfants. Il t'a jamais laissé. Comment tu as fait? Jamais. Dis-nous ce que tu as fait. Alaykoum salam komorehaki. Dis-nous ce que tu as fait à ton mari. Namjue ni famille amjue yambaba. Nuanana shoahem tipe mzazembushu ina fasi. Balo kwa ulokana ta pitié kangwa bushini. Ho c'est facile. Hama pesa. Hunu faransa yali wanuso do ulana. Ngerambe. Nyezi munapone shari. Humrudiwa za mahaba na nyanzo za mrumme. Ya wanza ya wanziza. Ya fanya tuskilfu ya huwaishia. Ya uhulia maarudhi bushini. Gojo msakrifie. Panda 4 mois waishi na wena vakansi mwenda bushini. Sawa huja ufanya 2 mois hunu faransa. Sa nouvelle de ton mari. Udo haba mana rangu bushini. Ça c'est quoi ça? Wope una rohobi. Mzaze il a pas de cœur. Shagwa buka woni mana humana doneje. Wene ho humtunia maji hata. Hata wewe langu kabasa juka interese nawe. Vanuka po wazaze ikawo la plupart des il y a pas de goût dedans. Gamjodo toi ma pesa monika wandu wabijado wadole ufaze mbini madhambi. Chaka watatagu. Mdo tsongale kwa bo ihalemewa. Sabu hoja mdu jaro gyo mdu bani hamzaza mdu asalemewa. Kutsukine ya wabakida une mdu mahaho. Mbaba huwana haho. Ya huzalia wana. Ya hunika wana. Shagonse ukaya. Vomye ni resi. Njemdo toi ma pesa monika mazababi. Wajadu fanya zinrabo hizo kavala ngoma interese na zinrabo. Tapa ontu mzazi hamadawe. Kutina tambaroho. Sha arudhi. Ukanga mjo humua heze arudhi mlonizo. Humua heze mali mlonizo. Haukema na rambaro humua. Depuis madungana mwenda bushi na hata wasa. Hata apeni mduka tumparisa. Yeye karupa. Yeye kaparuwa na nashahe. Wajua uhadisi WhatsApp kwa tumparisa. Kwa tina taba masuliano. E yabo ngonsi ukaya yabo vrema bo si wakomoringa jo penser bo mzaza mbushi. Tu penses quoi vrai dire kabo mbaba harende? Ah no wori mana hede za kajajo ndaza wala kajajo mana. De kamizi nji humfanyazi, humrendezo, wana na shongwa sijua na mbaba habaki yao. Mbaba habaki. Hatuja bushini jado ambangu nguransi, c'est vrai bushini. O wanangwa urahisi wa 18 ans na 19 ans ngwa urahisi. Ukana enero de erongo jwa Paris, ngojuenda Burundi akatwanza. Ngojo kana 60 ans ulole moto ulona 19 ans. Bushini ngojo kubali. Aukazenza yangizo. Sha hatsojo jibu. Hatsojo jibu, hatsojo reponde. Sha hudungana de wena hode hujazaho udwamba mana kutujwa mabanyalio. Hode humangamize mrumaho humuwa bushini humlatsayo ujo udwamba kutujua koma. Hede sa hendaho. Mrundu hazi hamanduo. Ya sa tape dans le 60 ans. Wewe sanga wena dans le 50 ans go wendo. Ça c'est quoi ça? Namkela dibuadzaze mdokina emrita sinema banu winji wa hanyu nsamtimizi ya 56 57 anga mwedao kama nzemdo liba mazababi na mlilao. Mbakina nyino wa jomba hatu. Wa meriteni. Shambu ujata shababi ya japa ngamiza hau ya hupesheo. Ya latif. Nyezi munaniki khatima njema. Ça c'est quoi ça ya Rabbi? Yodi bananjwa be fami ya him jomba woy. Ya him baba woy.
Walaikum salam kikimaweni boom. E famia hembaba woi. Na mjuhe, msifanye betiz, mduge mrumshaha, mfanye plant, mwede maones, ya kawembe ba huwanaha, wazawa na kadha, wanahongwa rumaduhaz, waenshi panda mariage ya 37, wakawadzima, wadungane wasibushini, mrumshe haja, jusqu'à matono, mrumeka jarejei, ritsaha mbaba katsum Paris, na mwede mafanye plant, mretongwa dingoni no umataha. Msimbina fasemba mzaze woi, yekahamuwa mzazende pirizoba, mzazende shivani. Sinyangu nizumuna mpone shari indi ya chunga wazaze wonjo kwanza nambe kwezi ya huruje n'importe quoi nambe kubalize kwezi Dani kamanza ukaya mtimu age nyoti pia nyaza zangu la plupart ya nyumlo hunu Marseille gagné na 40 ans que ja pas njeza que ja pas bongus gagné na 40 ans n'importe quoi baka mtsanza mkinae désolé, respect. Je dis la vérité pour votre bien. Respectez-vous. Demana wenda ngemru maheda mwangamiza hiyo sulu hasibabu shababi. Hasibabu jeune. Demana rotso ujue mru mahemba haba. Sheheni amba kwezi ngu hausi. Heni amba kwezi yeje. Boma kwezi ayeje. Yeje amba mbona. Ye mbona iharaziwa. Boma kwezi ayeje watikeje baba na kamsaza mkubalika nina wanu bwana haini mungu yenda taza ya mwana ya lawao damu ya lawao regle wenge mzaze ça se peut que tu wanizaya et quand ça bakwezi avec le respect parce que t'as une fille ikaunge na regle ngono regle gabo wenji kawo la plupart ya hao warambo ukaya Kartsuku balo uzaze. Haukaya manga. Kabati jeune. Kabati mrumduhazi. Goma jeune pia. Nekido nzamangadi wangu kwa chudu haya. Wangu kwa chudu haya. Izo pia rumabia ni gamzo utabiha la plupart. Ya wanawashe wenji. C'est ça ce que ani. Izo nizo mkouta. Kama nzao damu masababi, damu phantom. Yosu nizo yafanya mrumaha. Hedi hamla tsayi wa bari hale mewana nke mrumdoa. Ça veut dire quoi? Hadisi na rumambia ni ya Rabbi. Ni famia himbaba woi. Na mwede mafanye plainte. Ya mzazo msimbe nafasi. Haukai mjomba hanyu. Ha investi se bushin, ha wahema jumba bushin, ha hulize arudhi bushin, gwana zemaliza ha bushin, ya posure certain jom kinisha kemba mzazo emrumsha hae, hede ham sakrifie, hede ham angamiza, hede hamuua, shaya joka ikanje mabo mzazo wewe, joka huduga na done mrumahao, ujao mwambia kaendaza ubansuhuta. C'est très facile. Mtsuhuta, rana honda udo amratibushini, katsujua hedi kaudo yadiyo, katsujua hedi kaudo yanshiyo, jusqu'à maintenant y a pas ni vi ni connu, ya bongo nsukango jukobwa nafasi, kana huba nafasi. Kana huba nafasi. Hauka ça fait mal, c'est normal ili kemasho. Angalia mruhamando ye mrumahe ya mwanza wazawa na hata wanaolangu maduhazi. Watape dans le 37 ans ya mariage. Ya bale mrume de vacances da vurize mrume bushini. Ye mrume katujulani haukange na muo hau hafu. Mzazi arejei deja nge na domara wakati ya waswili. Ye mrume katujulani hata mbabani kaudu yali yo. Ya buya robi gajomba hil. Fina mewa ba uhandra sirangu bushini. Na mbaba kajaju paru johuni katalaka. Kajaju paru johuransi. Ya bonga uhamahu muwa. Izo zonsi pia dabo mwanzo ujweni nabo wakatoa nyubiri maturamu o wakatoa maturamu ubiri na maturamu momona mtu jomba isuru wangu gamja jomba dianza ya uka elle est jeune ma maman na mangu gaja wasuli dans le 37 ans et dans le 57 ans kaja wasuli yabura et 57 ans kaja wasuli Shangi obligatoire na damuoti pia mabani hangu no wahu wangu amnikeres padwamba mama yedeli akoji comporte haini mruye mwana husoni mwa
daike de mabani hahi fo do amba kwezi maturam kwezi mama ya latif zindi zatsonga wenju hanyu mame nyaza kile mazonga do jomba hakuna baba hakuna baada kama bila uze kweli shababi ndoho basha bani hango umu wangu ya just putiambe yeje bu matura mjomba kwezi mama turam parce que de la du comportement ya bo wenju hanyu mlo hunumanga na mdoku badi wa ukwezi baada kama nzomjina de majeni ukane mwana ye mwana nguramo deja sahi ya mabele ye mwana afungwe ziungo ngewa udrage mga uya dragewa bahongo nzo jibale sawa ne mwana ikema balanga wa jeune na mdojoka wakati wa hanyu ubiri na mbaki danyino wa jomba hatu no wa baba hatu mbaki harma respect na mastehi mrensi wa ujeune kaongo jao ya bram profiteni finalement sacrifice romanyo sabu ma jeune Okaya mimi kati mili ya mzazi bani hamma turamu simhimela bavoni njaparo mangalia ja en face moi c'est matsuja j'ai jamais njaparo du se matsuhango harmadza zalo Marseille pia roi joshida wanzai roi joshida wanzai opia moi c'est matsuhango comme ça jamais nous angalia en travers encore njoja da balai sulingu nanzo wala sura intéressé hanami n'importe quoi. Famia mjomba hatu na mfanya tu pour tout mzaziwe mtimbe nafasi mzaziwe yatibwa nafasi na shitakiwa yafanywa plainte yatoba hanu mjomba yaliyo hakomale mjomba yaliyo gamjoka ya mrutso rangu yenda bushini mso ujomba habari ya hai mso ujomba ngo ya hai yemrumshareje na boka wadungana yabo mjomba kansi dans le tranquille et zamani domba mnyezi Mungu kange na muo inshallah domba mnyezi Mungu ikinge na muo inshallah ho hanza hahe Rabbal Alamin. Hatampaka dayabo, boum! Longue vie à vous, Inch'Allah. Karnauzia, howana nema kalbosh, wajo uvona, hawa bonyoe. Rambie mzazo ya ukaya, waide mbaba howana hao, hawanziza. Elle a fait tout pour te rendre heureuse. Ava salom lumduhazi, sili wakati wakawabidi umbalie, huenda bushini, wende wa mrensi iho ujezaho jodo amba ukaya mana wakaja juparo johuransi wala kamja paro jumana wala gaja juparo jofungua ransi bo mzaze zanatani uone kawa upewi izo kaudu wafanya handa iho mrumaho yaliyo yekaha furi tuwe maswadaka yekaha ani haukama ya damu ya ujwa ujifia sha izo wahamba ukaya hahuransi yandezahe saspero kaka jajifia yekaha fuya bodo wa mua hasibabu de zemadi sona tamradi ne majubat sona tamradi ikaosoti pia on va laisser ce bas monde atampaka diabo bom kabati mrujo ulizia kakarabize kweli na kane mvu yakane biduki yakane tout ce qu'il faut on va dire la vérité pour que ça change hauzia Mwenyezi Mungu hifadhi mbaba wewe ikobani aliunge na mode zamalo ajale famia hahi wati neglige wajui haunti pia inshallah wanjie mbaba woi aye mzazi watimbe nafasi haukaya mbaba ekaka jafa wongi en danger hauka depuis là jusqu'à maintenant msojo mbabari yahe yotilongo ilonyango atampaka dayabo boum longue vie à vous inshallah.